嘅，呢個係低脂營養餐，營養嘅素食嘅一個三文治。嘅，而家放番茄，倒一吉多啦，倒一吉多，倒一吉多。訂啤呢個係叫做訂啤天貝，好高蛋白質嘅。倒一吉多，satu吉多lagi。Yes， 放黑胡椒，黑胡椒，黑胡椒。而家放啲cinnamon powder，cinnamon powder係肉桂粉，放多啲，letak banyak sedikit。OK， 夠啦，就係咁多。而家放啲黃瓜鋪面，放啲黃瓜鋪面。5 sebab orang Cina tidak suka 4. Ini pakai itu. Boleh. Itu 1 ketul lagi. Tadi kamu yang tajam itu mana? Atas tuh. Iya,呢個係冚面嘅，冚住佢，冚住佢。大功告成啦！我都未嚟得切拍攝，佢已經切好晒個蘋果啦，唔好意思啊大家。唔會好難啊嚇，切個蘋果啊，一粒切成6片啦嚇。浸下鹽水先，頭先佢忘記住浸鹽水。如果唔係佢氧化。Pagi dia mandi seluruh badan dia supaya dia tidak jadi hitam. Ya, seluruh badan biar dia ada garam. Oke, lepas itu kamu naikkan dia lah. Keringkan dulu air dia baru naik. 而家我哋嚟整一杯黑咖啡，無糖黑咖啡。熱水7分滿嘅熱水。足夠，等佢浸一下啦。Dia angkat sudu itu pergi cucuk dia sekejap. Oke, supaya dia rata. Oke， 浸大概1分鐘好啦，30秒。如果唔係會酸㗎。而家姐姐試食，因為係姐姐食，saya tangkap mulut saja, saya tak tangkap mulut啊。所以而家係姐姐試食，姐姐因為咧姐姐冇三高嘛，所以我允許姐姐加啲茄汁醬啦。因為姐姐係印尼人嚟㗎嘛，如果食得咁清淡咧，姐姐係唔習慣㗎，所以我允許姐姐加啲茄汁醬。好唔好味啊？食得㗎？唔得。而家姐姐試食呢一個，姐姐試食呢一個，一定要俾姐姐放茄汁醬啊！辣椒醬。頭先嗰個咧係俾有三高嘅人食嘅，咁而家姐姐試食嘛，姐姐冇三高嘛，所以姐姐可以擠茄汁醬啦。攞姐姐嘅命啊，因為姐姐喺印尼有冇食過呢啲咁樣咁清淡嘅訂啤嘅天貝，佢攞嚟炸都係煮咖喱㗎，所以咧一定要允許姐姐放多啲咁嘅醬。雖然啲醬係唔係好健康啦。1次半次啦。生果要最後食啊，因為升糖好高嘅，所以要最後先食。食完正餐正食呢個生果啦。姐姐煮咗呢個餸過嚟食晏。Nama apa ini? Asam pedas. Kari apa? Asam pedas ikan. Sampah? Asam pedas. Asam pedas ikan啊，asam pedas ikan。而家姐姐試食呢個有麵包嘅。頭先俾佢先試食嗰個天貝，因為驚佢唔慣啊，所以咧而家係試食呢個有麵包嘅，跟住問佢嘅感覺係點樣。OK nggak? Macam mana? Kalau ada roti, ada timun, ada sayur, ada tomato,
Apa biasanya tadi hanya tempe saja? Sedap lagi. Oh, ini lagi sedap ah. 而家教姐姐洗杯先。姐姐一定唔知道要用啲熱水洗杯嘅，第一次。佢第一次睇用熱水洗杯。Yes， 端。Okay, yang tu tuang lah. Habis tu tuangkan dia lah. Tuang sini pun boleh. Sebenarnya tuang, biasanya kami minum teh banyak orang mah. So, cuci banyak cawan, perlukan banyak air panas. Tetapi hari ini 2 orang saja, okay? Ada banyak jenis teh. Kamu pilih mana satu kamu suka? Mana satu kamu suka? 而家叫姐姐揀茶。buka啦，kamu buka啦，姐姐揀咗呢個綠茶無尖。因為我呢度嘅工具唔夠啊，所以就咁樣倒啦。其實佢有一個夾㗎嘛，係嘛？我呢度返工嘅地方嘅工具仲未夠啊，倒咗咁啲啫。我唔可以飲太多茶，所以唔係倒咁多，唔好浪費。Tuang. 3, 4, 5. Sekejap. Ya, tuang. Pertama kali Tama minum. Kena cepat loh. Kena cepat. Pertama kali mesti cepat. Rendam sekejap. Sudah sampai kah? Pergi tengok. Bagus. Keluar, buka. 1 台點㗎？而家呢個係頭先已經係過咗水一輪，而家呢個係正式飲。個茶色會淡一啲，因為咧我唔可以飲濃茶。姐姐係第一次飲茶，都唔敢俾飲濃茶。呢個黃瓜、生黃瓜、生紅蘿蔔同埋呢個生番茄，呢一個食譜係我嘅韓國朋友嚟呢度旅行嘅時候，我向佢學㗎。佢一日食2餐嘅啫，每一餐就係2條呢個青瓜、黃瓜，2條紅蘿蔔，跟住咧就有粒番茄同埋1樽豆腐啦。我一層啊呢啲，先攞個水洗一洗先，一層。